Kas pare Brent, sa dinong ay tinagapam. Napanak man meeting parts. Naglaing gayam ni Joanna nga anak yu Isuti tapuan iti klase da. Uwan mo nga men pare. Imala ka niya. Ay, kasta? Katuwan mo. Anak na imala ka ni nanang na. Siya, imalaan na pare. Malawunan pare. Kasta, pare Brent. Agpatuloy akon pare ha. Aguruuray nga minan ni bakit ijibalay. At dapay nga min papanan minton madamdama. Alam nga rata, agan anat ka, parts. Agistoryatan to inton maminsan. Inton sa anak abisi. Tapuan ka naman ni Joanna nga anak ta, Selma. Wala kay. Talaga ngay malati anak ta kanya. Dalaing. Anya? Kita kwan grado na. Iso ta naka-envelope lakay. Aya. Ay nawawa. Nagnganga tumatigrado na. Wala, ta ipapati na mutpiman ti agadal. Sa bale talaga. No naggapo ka iti puli, dagiti nalalayngan niya. Kaslad ta kayat mo asawa na. Ay, kwa, awan bakit? Siga kay di ba? Sensitive ka launay. Congratulations, Joanna anak ko. Agyaman naklaunay, tatang. Talaga nga imala ka kanya ka nalaing Anya? Hun met. Nalaingak idi. Iso nalaing kamet. Imala kada kayo kaninanang, tatang. Wen. Tiki nalaing mo. Siya, di malaam. Naa? Kayat ka diya sa wanday tang awan am-am mo ni nanang, tatang? Saan madakas ta anak ko? Ang ingkantuman pumasyan iti ayan dalulam. Naurnong timedal ko ijay. Kita taw anak ko. Anya manan ta imala. Imala asasawam kita si Kalando. Ay, kuha. Anda ka gayam dita bakit? Apay nagpartak kami tanapan gimatangan. Umayak man pa'y maki-standby dito, Mari. Kaslad damo gimmura ang Maricel ma. Awan matkit di, Mari Cora. Ay di kan aglibak mare. Madlaw matkat di tarupam. Anya nga minday jay aya. Awan, Mari. Imagamkit din, tadumngagak. Di ka madanagan tawan nila kay ko dito'y balay. Ay na, kasanumat ngamin, Mari. Masaksak na kun iti ibagbaga ni Lando. Kun ka ada talaga makagapo. Anya timbaga na aya. Iso kano ti imalaan ti anak mi, tanalaing kano ka ngarod idi. Imala ka na kayo adwa, mare. Apay kitian ni tatang nalaeng nga, iti imalaan na. Sa anak ngamin piman analaing, idi agad adal tayo pay laeng, Mare. Ay agsardeng ka man, mare. Nalaing ka man. Natal na ka laeng gamin. Ato yung pagatang nyo agatas kanyak, nanay. Pudno ka day, tinadamag ka, Lando, anak ka. Makapadanag kay met. Apay, anya nadamag yo? Tapuan ka numot ti apo ko kuna ti kaaruba, man. Ay, una nang. Tapuan. Talaga nga imala kanya. Anya nga imalamot kan kasasawam si Kalando. Apay nalipatan yon, nalayingak iday. Ay agsardeng ka man si Kalando. Top 3 ka idi anya, saan atapuan. Ninanang mo, di yo man naawatan ng tikayat ko asawin. Ay kat pudno mo, top 3 ka idi anak ka. Unan, kontra yun tumod na tao. Ay, si kakit di mo tanak ka. Nasino ti mawag, Landaw? Di man maestra ti apo ko yo. Ay, nawaw. Apay ka naw. Ay, nakipinungot ka nung arod ti apo ko yo iji pagadalan. Anya? Nakababayin ti sumango iji pagadalan no kastoy. Ay, ada siguro makagapaw. Amok ti ugali ni Joanna. Saan a makipinungot dayjay no awan ti makagapaw? Ay, imbis nga kapiyak, awanan. Ay, katano sama. Tinapatag kat awan dakas anapasamak iti apo kaw, anak kaw. Ala,
agawam ti magna, Joanna. Kagura dak ka di, tatang. Asino tinangibagakan ka makipinungot ka ngay? Kasano, kit boli mat ngamin dadya ka eskwela, tatang. Sa maysa, isoda mat tinangirugi. Ay, uray Sana rumbang anak ipinungot ka. Kapabay ni di pagadalan nyo. Saan nga rog asyak tinagirugi, tatang? Jack amo, yung ninanang mo sa mo tinangalam iti kasta nga ugalim. Tairaman nyo pa yan ni nanang. Dumagasak pa iti ayan danti biring, tatang. Adala ang mapan ko alaan. Ay nawaw, apa yan lando? Mangibabay ti anak mo. Anyat na pasama ko nak. Adda ka di kalukwan nga inaramid ti anak ta. Kano nakipinungot iti pagadalan? Anya ka no ti makagapong. Huh? Jack amo kang kuana. Ay kat kinasaritam kumaan na saya at amangan no pinagsasawam manin ngamin. Anya ko mati maramida ka nalpasay. Sikan sama tinangalaan na iti kasjay nga ugali na. Tasyak pa'y ti pabasulam ita. Una tawan mo ti ugali ka kasta. Iso asigurado asikati imalaan na bakit? Ay, uray masumang pa, takasaritam tuman. Pudno ka di tinaibaga ni tatang mo, Joanna, anak ko. Nakipinungot ka kano iti pagadalan. Uwan, nanang. Apay matakas na, anak ko. No sa anak-anak ipinungot, di siyak mati kakaasi, nanang. Isuda mati mo na anang ipungot kanya. Pinagtutulungan da, bimalisak lang. Nagpulong kalat na kuman iti maestram. Saan nga minanaawatan ni tatang tinbaga itay ti maestrak, nanang? Kasano, agong ungot nga imay. Impagarup na siguro asyak tinangirugi, nanang. Di na amo abik ti maakla ang itibuli akakaiskwila. No maminsan, di mulatan patulan dagiti buli akaiskwelaam. Narigat, no si kati mapadaksan anak ko. Uwan, nanang. Saanan ama ulit? Rumbang lang anak ko. Narigat ngamin no at damadang ram anak ko. Amom ti kasasaad tayo. Saan ka numat gayam ani Joanna tinangirugi iti apa iti pagadalan lakay? Unang dakes latta tinakipinungot. Anya nga iti panunutan dagiti maestra iti kasta nga inaramid na. Amukmat. Ng pagtinulungan ta kumaabagbagaan, tapno dinan ulitan, lakay. Sa anak matakas tayo di kahit? No kastoy nga adda parikot, ibagam nga imala ti anak ta kanyak, ngem idi iso ti tapuan, nalastog ka amang ibaga, asika ti imalaan na. Pudno, mate. Bagbagam kiti ti anak mo. Siyak pa yung tagbay ni pagadalan ni tay. Ay katjak amukan ka lando, talaga asaan ka ang maawatan. Panawang kan. Sa dino ti papanam? Inak ijay ni kumpare. Inak agpangin. May kamat katrabihin pare Lando. Masurunak ijay balay. Anyat na pasama kaya. Nakipinungot nga ro dyan ako ijay pagadalan da pare. Aywan, naistorya anak ko. Ang basol ka nung mati ka eskwilaan da, buli. Saan ati anak mo tinangirugi, pare? Wala ngam nukas jay, di na kuman pinatulan. Nagipulong latta kuman, kanagiti maestra. Sa bagay Jak man na mo, pare. Dahil ta siguro nga ugali na, kat inala na, iti inana. Anya? Si kakit di, pare. Iti nagtapuan ti anak mo. Unang may malakan ka, itatanak apa? Ibagam nga imala, kani kumare. Ket pudno may, pare. Nalipatam samat kami dagiti kalukuan tayo, iti. Nalipatam ka din, diya ka eskwilahan tayo at dinanog-danog mo. Iti kinado tinasayat nga ugali ang mabalin ang matawid na kaninanang na. Diya pala dakas mo't nga rami tinaala na. Ay nawaw, di kag pabasol mo't si kalandaw. Asino nga ruti pabasulak ngay nanang? Kat talaga mo't nga imala kaninanang na. Saan man ang nasaya at kasta anak ko? No nasaya at aramid ni Joanna, ibagam nga malakan ka. Ngam no kasta nga da pagkamalyan na, ibagam nga imalakin ni nanang na. Katpud no, mate.
Sino nga ti daduma mapapasol? Alaman? Imbes sa pabasulam ni bakit mau, pag tinulungan nyo kit di abagbagaan ti anak yaw. Dakas matpiman, numapan mo ibagbaga, ngayon nala na ti dakas nga ugali na kininanang na. Ay nawaw. Nalipatam sa mo't dagiti nagkamalyam mo't idiubing ka anak ka. Kat no dinanog mo mo't ti ka-eskwela am iday. Ah, Talagang aglablabasan day taalan dumare. Agasam ngay dayta, mapan na ibagbaga. Hay, nang siguro at ipanagkita na kada tao. Tunggal adda pagkamalyan ka anak ni. Kanayon na nga ibaga ngay malakanyak. Hay, diyakamon mare. Ubing pa'y ngamin dagiti anak tayo, mare. Normal laang nga agkamalida. Katkas naganak, bagbagaan tayo kumayda. Saan aday ta imala ka kaninanang mau, imala ka kanitatang mau. Dahi takit din, di mapantayo ibagbaga. Ay, day tangarod mare. Nudad duma, masaksak tanak mateng. Sana balin, mare. Addan to siguro pag nakman nila kay mo. Agrobwat ako, nanang. Tibilin ko kan ka, Joanna anak ko. Di ka man makiapay iti pagadalan. Uwan, nanang. Sigurado nga ibagamanin ni tatang mo nga imala ka kanya. No adda manen aramidam akalukwan. Pasensya ka, nanang. Saanan ang maulit? No kasta nga da parikot. Agpulong ka iti maestrayo, wan? Uwan, nanang. Sige, mapana kong tapno sa anak amala daw. Sige anak ko, agan-anad ka. Agdiretso ka nga agawid, no madismiss kayo, ha? adakon bakit? Napan ka din dyan anak tayo dyan pagkatalan. Awan na makitak dito balay. Nay, mangmangagnak, bakit? Itay pa'y asao dito yung di ka matsumungbat. Di mo ka di makita abisi ah. Aging kakadita ka kagura na. Asino mo't ti saan amasaktan itikas di amapan mo ibagbaga? Sorry na bakit? Kastala ka na yun nun. Agsuri ka. Inton kwan, ulitin man nun. Sana na maulit, bakit? Talaga asaanon, landaw. Talaga ka di adinak mapakawan, bakit? Ay, aglisi ka man pa'y itidalan ko. Di mo ka di makita nga adoter aramidak, ha? Diyan ka mo ti aramidak, pare Brent. Si kantumat ngamin, pare. Di lalaw-lawatam. Nasaktan mo't ani bakit mo? Ay, anya nga ti aramidak, ta mapakawanak ni bakit? Nagbalbaliw ka na. Sana da ita? Imala. Isukot isang kay bagamon. Nung siya kati pangibaganda iti kasta, pare. Apay, mayat nga tatirik nam, no ibagamot ni bakit mo da ita? Masakta anak mo da, siyempre. Ala. Ano usam nga aywan ni bakit mo, pare? Kaya tinton maminsan, no da nagkamalyan da giti ubeng, ano usam tayo bagbagaan? Tadumgag da kita, basta ibaga tayo iti nasayaan. Ay na wow! Nagbanglumat ng tilot-lotom amasida, tatang. Wen, siyak tinagluto, ta nabannog sa mo ni nanang mo. Ay, mangirwar ka mang hindi ti plato, ta mangantayon anak ko. Wan, tatang. Umay ka, nanang. Mangantayon. Umuna kayon, sa anak pa'y amagising. Umay ka din tagigidan tayo, bakit? Umuna kayo kung nalang arudol. Ay, umuna kalata ng mga anak ko. Agidan kami to iti inam, inton madamdama. Ano sa mga aywan at tatang? Si kantumat ngamin. Talagang anusak ka, anak ko. Diyak kaya't maturog man ni Salas. Ay, wow! Normal laang nga agbidot dagiti ubing. Katkas inakan ama, di tay agpinabasol. Pagtulungan nyo kiti abagbagaan. Tapno maisuro da iti husto adalan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss
Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Anyat orasan, nakailad ka pa ila dita. Kunak man no ag general cleaning kayo ita. Mapanak tinton madamdama lakay. Ay na no ag alas 9. Di bali kadamit ni Flora ang mga sikaso kadagiti ag general cleaning. Inawagak mo't idirabi Adamotin kan kuha na numasapa amapan. Ay. Ninsamot kagawad Flora ti mga aramin kadagiti responsibilidad mo kuma. Saan laang matasyak ti binilin ni Kapitan lakay. Dua kami mo't. Kay isumit. Dua kayo abinilin na. Kaya ta sa uwanday ta. Naskan ng tinulong kayo. Ne. Apay ngay, Jack mat makita ni Kagawad Linda, Kagawad Flora. Awan pa'y mat nga rod. Kunak mano da kayo ti binilin ni Kapitan ang mga sikaso kadagiti ag general cleaning ita? Narigat nga min ti agsasa, oh. Sigurado nga umay tulang manan ag picture day ja Kagawad Linda. Talaga asadot day ta Kagawad. Correct. Uri siya kagawad, Flora. Makadlawak. Kada kayo akagawad, iso ti kasasadutan. Di unay ti agsa, oh. Ang mga nada makangag. Hoy, pagnumat namin. Ada sadsadut na no daduma da di akagawad. Di daduma mat. Ay na, agpabanglo itinagan ti amuda. Kas kumakani kagawad Linda. Na, kunak no nagrobot ka itayon. Parubatan lakay. Ay nalpasan ate general cleaning. Kinulin mabasak itay. Oray no mapanaklat na. Mudto man kit di tabunang kan kalugong mo, tabuluda. Na, ay nawaw. Ananwaw? Anya kumangay. Props ko mapanak mo't makipicture. Tapno addarupak no agpost da. Nasken nga addarupak makita dagiti kabarangayan tayo. Tapno panunutan da nagtrabaho akme. Di ka lang mabain ang mapan kalay jay tapnog picture. Mapan ko lang mat kitaan no kumusta ti dinalusanda. Kita no inaramid damot lang ti bilin ni Kapitan. Ay, kababain ti kastangar aramida ma. Anyan tulangan ti panunutan dagiti kalugaran tayo, no kasta? Ni kagawad Linda ti masabata iti dalan manang sabet. Ay ngag paiso. Ne, kita am ti kawas na bakla. Ay na, sigurado ang mapanlag picture day ta. Kastamat ka na yun. Ag picture lang nga ura awan mo't inaramid na. Anya kumapay ngay, kati agpapabanglo lang matinagan ti amuna. Saksa ti pagsarsaritaan nyo. Sikamat gayam day ta, Kagawad Linda. Nagmayat man ta kawas mo, Kagawad. Ay na, no planong ti mapanagdalos, nalpasan. Awanan ti maramid. Mapan ko lang kitaan, no stumat lang tinaramid nyo. Aglada-ladaw ka ngamen, no awan ni Kagawad Flora, ay jak amon. Anya ti kunam sabek? Ay tikunak, naladaw ka unay. Nalpasan ti trabaho, sa kayo agpakita. Ay nawaw. Agawid akon Kagawad Linda. Agbati ka dito'y barangay hall. Mabit lang, Kagawad Flora. Apay ka de. Picturean nakpay man. Anya? Tapno addamot ti rupak no agpost kayo manen iti Facebook. Sigurado nga i-post yung manen ti general cleaning tayo. Imay kalaang ka di. Tapno agpa-picture Kagawad. Nawanan ti ado asao. Umay kakitin tapno malpasan. Ay, awan laang ni Kapitana. Kuntigad duma Kagawad. Ay naawanan ti ado asao kuna lang aruden. Umay kakit din no kayat mo ti makaawid anasapsapa. Jack amukeng ka. Mabalin mat siguro daytan Kagawad Linda. May sapay man. Saan samot makita ti rupak Kagawad? Masapul pa'y aya. Una, tapno inton agpost ka iti Facebook page ti barangay.
makita dagiti supporters ko ti Rupa. For documentation purposes lang, gayam? Katuan tapno kasla nakidalusak med laeng. Adan tumaybaga ti tattao no kastalaeng. Sekreto talaang ngamin Kinapudno na, adda dagiti kabaranggayan tayo amang sapsapul ken kaitay. Iso nga rod a picturan nak. Samo i-post iti Facebook page tayo tapno makita da nga addamot ti inaramid ko. Agpapabanglo ka laang samot kagawad. Uy, kita nyo to in post da iti Facebook ti barangay. Oh. Nan, kita akman? Adaro pa ni Kagawad Linda. Kunakon kat. Ay, talaga nag-post ko, ti pa nag-group-grupa na. Jak to pa'y nakita ang nagdalos. Anya kumapay nga ay. Napanlaang manan nagpicture Day tamot ti paglayngan na. Saan lang anam na minsan ngay naramid na ti kasta? Pudno. Ay, sayang ti butos ken kuana. Inton sumaruno nga eleksyon, jak to ibutos day ta Kagawad Linda. Ay, uray siya. Uray ti aniniwan na, jak ibutos. Anya ti umay mo gatangen, Kagawad Linda. Nangag ko at isaritaan nyo iti daydi asabet, bakla. Oy, anya iti makunayo? No makapagsao kayo, kunamlan asino kayo a perpekto. Ay na, Kagawad. Saan laang ada kami kanimanang sabit ti nakadlaw iti kastang aramid yo. Talaga mat nga wan preno tang iwat yun niya. Talaga mat aprang kakmak sasao? Narigat mat kami, nagululi kami latang, Kagawad. Di ba? Ha? Ay na, talagang agburot ti darak no kastalaang. Ay na. No mapagulimak yun ti daduma akalugaran tayo. Di na ka mapagulimak. Hoy, kasano nga agprogreso ti barangay tayo no kasta kayo mat? Ay nawaw. Ay awanan! Anyan tulangin ti pagbanagan ti barangay tayo no agsadot-sadot kayo ang nakatugaw. Dagiti awanan baing amarites. Ay nawaw. Anyat pagpupungtutan ba kay? Kasangsangput mo lang. Kasano? Pinagsasawan na kit din daydi abakla. Uray dagiti daduma ka baranggayan tayo. Sikat itapik na. Sadot ka kanaw. Ay, nakita dati picture mo na i-post. Kan? Awan inaramid mo. Binaybay amlaang ida. Ni, anya ko matga po amakiapa akpay lang basol mo man. Asino nga minti nang ibaga nga agpa-picture ka. Tapno la adda i-post da aropam. Maamwak lang no asino dagita. Ha? Talaga adidan makaraman iti ayuda. Ay agsardeng ka man mate. Saan nga min anasayate kasta nga aramid mo. Kagawad ka agpaiso. Ngem salud-sudem man di tabagim no usto dayta. Uhu. Adaya na aramidan para iti pagsayatan ti barangay tayo. Siya kung ti makaamo amang iwaras iti ayuda, Kagawad Flora. Sigurado ka kade Kagawad Linda. Wun, bumawi ta saan ka natulungan idi nag-general cleaning tayo. Sige, ikam amin iti adda iti daytoy alistaan Ado damat gayam amaikan. Wen, siguradom amaikan amin dagita tapno awan tirire. Kita man kit din no dapay saan ana inayon iti listaan ta inayon mo matlaangan. Inayon mo tong. Awun ka di, danag mo na yan. Ti ko na ngamin ni kapitana ket sapasap ka no. Ngam aglista tay lata tapno ammo tayo no asino dagiti nakaawatan. Agsagana dagita marites. Kitag lang. Anya ti kunam Kagawad Linda? Ay kwa. Awan. Siya kung ti makaamo amang iwaras iti ayuda, Kagawad Flora. Pudno ka di tinadamag ko bakla? Pinagsasawam ka no ni Kagawad Linda. Ay, true, manang sabit. Isumot gayam Anyat kahit mo asawan. Adda ayuda nga iwarwaras da. Awang kanunagan ta. Sapasap ka numo. Iso mo ti damag ko, amay kan amin. Wen ngam awan mo't nga rod na awat ta. Ay, nakibiyang siguro mananday ta Kagawad Linda.
Amok nasakit tinakam na kadata. Kasaritak tuman ni Kagawad Flora. Aywan, iso ti pangibagaam. Naimbag day jay tanaanos. Kaya muna ti araramidin na. Saan akas ka iti daduma dita? Siyak lang ti mauma. Diretso ka talaga ni Kapitan. Mabit man lang, Kagawad Flora. Ada ka di bagam, sabet? Diretsyon kan Kagawad. Anya day taya. Kunak man no sa pasap ti ayuda ngay warwaras yaw, Kagawad. Ay uwan mat, maikan amin, isutibilin ni Kapitan. Apay ngay nga rod nga awan tinaawat me, Kagawad. Kasano nga awan? Inayon kumatinagan yung itilistaan. Awan pulos. Uray may sa adilata, awan tinaawat me. Ngam adamot na awat ti kaaruba me. Anya? Kasaritak tuman day dya Kagawad Linda? Kasano ang napasamak day ta? Kat inlistak mat amin? Adamot nagan yung itilistaan. Hay, aksyonan nyo dayta. Tano saan? Agderitsyo kami ka ni Kapitan, Kagawad. Mairaman kayo, asigurado iti kalukwan, ti padayo Kagawad. Mabalin ka ding agsarita ta, Kagawad Linda. May papanitian niya, Kagawad Flora. Adda kanumat di mo inik kan iti ayuda. Apay, nagpulong dakan ka? Kunak ano didan ka sa pulan ti serbisyo. Nagadu asa uday di. Ay nawaw, no kasta ti aramid mo, talaga amakangag ka kadagiti ka barangayan tayo. Ala, imarites dakpay. Ay nakagawad, di mo pilpil yan ti ikam iti ayuda. No sa pasap ikam amin, uray pa'y dagiti ka gurguram. Itian niya kumaga po. Agpatangkelak mo ta. Ha? Apay kuma. Palagipan ka, Kagawad Linda. Saan mo akwarta tinaygatang iti daytang ayuda? Iso amabalin ka di. Di ka kasta-kasta, tamay ramraman kami apadam akagawad iti kasta nga aramidam. Na, jak mo ten makita ti rupak iti post ni Kagawad Flora. Indilit nan samot ten ti picture ko. Nasayat tamay sapay day nga isyo. Ado ti nakakita asaan ka anak dalos ngam ada picture mo na ipos. Awen, malagip ko pay. Pudno ka di tagwarawaras adaman. Adda kano diyo inikan iti ayuda. Wena, takaslas anda ka sa pulan ti tulong ko nagsasauda. Ay nawaw. Ay pangaasim. Di ka agar aramid. Tanong dumanon day ta ka ni Kapitan ay nalpas kan. Huston, agsardeng kan Bertong. Di mo nayunan ti sakit ti ulo. Ta talaga ang ma-stress akmat kan Kagawad Flora. Ha? May samot na diyang agpakalain. Na, agraman padam akagawad kaguram. Kita ma, inton kwan. Intero a barangay ton, tigumurakan ka. Sino tinangibaga nga i-delete mo ti picture ko, Kagawad Flora, ah? Picture yun laang mati-impose mo. Gapo ta iso ti may parbang. Makapaumakan No syakti si ka, urno sampay ti inaramid mo nga isyo sakbay adumanon ka ni Kapitan. Issue mat nga ibagbagam. Ay unay kan. Diyak kayat ti may ramraman iti kalukwam Apay kumapay laang at pagserbyak dagita tattao agumrugkura kanya. Saan da deservingan niya? Day tadakes nga ugalim ti dida kayat. Agreklamo da takas makita da kat di mo mat-aramidon ti trabaho kas kagawad dito'y lugar tayo. Day talaang agpabanglo ti paglalaingam. Nagadulakit din ang muda kita. No kas talaang ti aramid mo, awan na. Talaga ang makangag ka kadagiti ka barangayan tayo. Ti dakes na pa'y may ramraman kami iti kalukwam. Mapan ka kano iti ayan ni Kapitan Linda. Apay ka no? Ay nawaw, di mon saludsudan no apay. Naa. Mapan ka agsarita kayo iti nalapat. Adda ka din nagreklamo? Kung naktumat ngamin nga urnosam sakbay adumanon ka ni Kapitan, ngam anya nga iti naramid mo. Kinarkarumpay kit de. Anya nga ita, nagdiritsudan ka ni Kapitan. Anya?
mo na niya ti aramidak lakay. Anya nga ita, nakangag ka din na oras ka ni Kapitan. Last chance ko kano da ito yun. Bumawi ka Ibabam ti pride mo. Agpakumbaba ka. Tas ikakit nga ro ti nagkamali. Awan ti mangig mo adakas no among maaramidan ti responsibilidad mo kas kagawad iti lugar tayo. Nasakit to mga amin ti sauda. Nasakit ata pudno mo ti bagbagada. Makatawon la nagserbi ka iti barangay tayo. Adun adagos ti reklamo da kontraken ka. Anya nga ro din ti aramidak. Ay kat adalam no kasano ti agbalin a responsible a kagawad. Iti kasta, maapresyar da ka dagiti kabarangayan tayo. Ken, tapno agsubli ti sigod apa nagtalagdakan ka. Ay, nawaw! Kas may sa akagawad, aramidem no anya ti maiparbeng. Di ka agsadot-sadot, tapno awan ti makuna dagiti kabaranggayam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.